Kublai pi baro pi apet ya kari kasi channel. Yon ras pi katuk kubor jong kani katayo. Ini parliamentas kimat bakongsan. Pentian semai Chief Justice ya ulat bertemai ke Jila Meghalaya. Dawa ke KSU ban penpau ya ki marks jong ki bayakun MCS MPS bat QA. Sedang ke jingyaki baklemput ni ka AMS AANTSA. Baru ki MLA kan yok bet ya ke skim wala ki syutia hajian ong ba sanbor. Haunai luar an sedang ke jing penrungkam ya ki home guards ong menteri. Dah ke syuti pak ke KSU syaka DC barung latlan ki Bangladesh hadanga. Bat QA dek kubur. Ini parliamentas syakimat bakongsan. Chief Justice ka Meghalaya High Court S. Vaidyanathan hagas ni baar ulapin bam smai ya CH Vijaya Shankar banshimti kum ulat batmai jong kejela haga program ke balalong ha Raj Bhavan. Hak program na lang menteri rang ba kejela Konrad Sangma ki menteri sarkar bat ki head officer sarkar. Kum MP bala jab asin namai Zuru bat menteri barem ka sarkar Karnataka CH Vijaya Shankar la satum kum ulat kejela Meghalaya ha ka presiden ka Ri India ka Drupadi Murmu ha ka arpunyo trik mentau benai pansimti ka kam na ulat balalit pai no upaku Johan. May I request Honorable Mr. Justice S. Vaidyanathan, Chief Justice of the High Court of Meghalaya, to administer the oath or affirmation to Shri Chandrasekhar H. Vijaya Shankar, Governor Designate as the Governor of Meghalaya. I, C.H. Vijay Shankar, do swear in the name of God do swear in the name of God that I will faithfully discharge the function of the Governor of Meghalaya that I will faithfully discharge the function of the Governor of Meghalaya and will do to the best of my ability preserve, protect and defend the Constitution and the law and will do the best of my ability, preserve, protect and defend the Constitution and the law. and that I will devote myself to the service and well-being of the people of Meghalaya. And that I will devote myself to the service and well-being of the people of Meghalaya. Kienong yalam jong ka Meghalaya Tourism Development Forum hagas ni palay kilalit ban ya kendu ya menteri rang ba ka Jelau Konrad K. Sangma ban kerpano ban unsim khialang hagabaya day bat ka jings ngo shngan jong ki pat ba ki bawan ban jingok ka ya ka Jela Meghalaya. Hamba kren berkilat petai kubor ba Allen West Kharkongor ula ong ba ke Jingja badang shen ha tengar badru hari bhoi kalapin syapting ya kipat ba banwan kai ke Jela. Kumta kadai ke kamram jong ke sarkar Jela ban pentikna ba kinangwan kai kin sngo shngain ha ba ki rong ne kilet kai keleng ki benta jong ke Jela.
lai thuru bakilakin turu ya ka sarkar bakin page bakin don ki bor pahara ne kita ki turis polis na ka benta ki nong lek nawan ki balik sha ki tain dauki sora batru sha ki tain am laram halor kane ula ong ba mentirang ba ula pliang ya ka jingai jimut jongki bat ong ba kin sabishar benya halor ki te ki jingai jimut bakum ka sinjuk ki ai. This delegation is being led by Meghalaya Rural Tourism Forum. We also have representatives from other tourism organizations like the Tour Guide Association of Meghalaya, then the Janta Hills Environment and Tourism Society. Then we have the Tour Operators Association of Meghalaya. We have the MTTF, MRTF, and also the traditional heads from the concerned tourism villages. So we have met the CM and we have handed over to him a memorandum that express its concern about the recent incident in Uttara, where tourists were stopped by an NGO halfway and sent back to either Shillong or Guwahati. So we have condemned the incident and we have urged upon the state government to handle the situation. Not only Untungar, prior to Untungar there has been incident in Shillong and Ribhoi that has created a sense of fear for people traveling to the state of Meghalaya. So it is the duty of the state government to ensure that tourists are safe while entering the state of Meghalaya or traveling inside the state of Meghalaya. And for us, in the tourism sector, we need only one thing. Law and order has to be maintained, peace and harmony. So it is the duty of the government to ensure that the state is under the situation where peace and harmony prevails so that tourism can flourish. We have also not just given our concern, but we have also given our suggestions how to improve situation in the tourism sector, especially with regards to the current issue of the transporter. We have urged upon the state government to improve or expand the Umrah airport because we realize that the entire problem is because we are still depending on Guwahati airport. We are happy to see that the High Court has recently issued a statement asking the state government, the central government and the Airport Authority of India to see that mid-sized aircraft like the A320, which can carry 180 passengers, should land at Umrah Airport. The CM has stated that even the state government is serious about this issue, and he has assured that they will take up the matter seriously. And of course, there are certain things that the Airport Authority of India has also stated, best known to the government. We also do know about the details, but we have only one thing to say that if the government of Meghalaya, government of India, and Airport Authority of India works together to ensure that these mid-sized aircraft can land at Umrah, and also not connected only to Calcutta but connected to major cities of India. Hadian ba lakut ka jing aipor ka basaku pra kenta ya ka MPSC ban ai ka jing penshai ha ka bayade bat ka department examination halor ki kam MCS MPS bat kiwe ka KSU employment monitoring cell kalale khmat ka office jong ka MPSC babanwa ada ki jing tho penram ki baper kum shibenta ban penpau ya ka jing bam sungohun ba ka jing bam pediang jong ka seng ya ka jubab jong ka office. Halor kanene kaliang chairman ka employment monitoring cell Uruben Naja ula ong baka seng kadawana ka MPSC ban penipaj ba ya ki marks jong ki balaya khun ha ki exam batru bade ban penbet ya ka jing baklah ba ya day bat ka jing penmna like kam nama la tip ba ki post ki balat ki day artli hinde ka MPSC ka ai advertisement tang ka we Hadirin kajing airport
Sapupra kenta jo kaseng ke MPSC minin jan miet khadar khadwi steng ye kapha ya kani ka reply sangi lingba kamil kanir ka reply jo ka MPSC kum kaseng hing numla ban priang kiju hi kai kibala she kipras hagi kisgi bila dap kaju hi ka tho ne haji shale hadi bigila de pulie ya kani ka reply ka bapa ka MPSC ngilatip syai bakadam kajing lihat tu aku tungkam tungjam aku benda ka baka post tactical officer ki advertise kani ka post usem arja khandai bagi perlan yang urzal arja arfau ki advertise tanggawi ka post Henry apo romi result pat kimi arngot wei nakaliang juga kasih badway nakaliang juga garo Henry ka post pat kadi ba advertise tang nam tau kasih tenai mi tau extra candidate hadin meladap ke advertisement ladap ki examination hadin kaum ka MPC baka penmi kata korun jam baka dan kam kadan art lagi post hari kini ki borok ki kam thok kam skor sudah ni numla ban pedang ya kani ka reply jong ke MPC haka badai baka kam MPS ki batai ngi ba ni dawa ba balai bi pikot tang art penyungut ki candidate namta ka personal interview nomor kad kum ka risyu bala bu pedi ban kot sapar ne sapulai baduna tam ki ong ba ka office memorandum ka jungki ki ladap batai bakin kot no tang art penyungut kai kita office memorandum beli pikiliang sekiliang kata office memorandum ujung pi hapor bi advertise ka office memorandum arja khandai piong baki ka risyu kandai 1:2.5 hadin bala adap ka examination part piong ngin kelano atu kani ka igi ka bakhut ka basuba ngim lumla ban priang kani aka badai bat ka MCS kumno phila ban ong ba pi bakla pisu sorong ya kata kajing bakla aka reply ki ong ba om tang mangi ba bakla baro ki ba bakla kum kata ka AK pinur ban ong pemilihan ni nakaliang kaseng nginum pendam bat nginum ailat ya kum kani kajat jubab joko MPSC kani tang ki jika jingbot joki ki balong bakla sudah ban dalam bakla ipat ba ni nakaliang kaseng hakani kasi ni syong kelan mengor be ni kat baka MPSC kapat ya kejing dawa jo kaseng bat kum kadak ban persya ya kani kasih reply nak jok MPSC ngintar bang ngithang hakani kapo Hadian ka jingyo ujor halor ka jingsha be akam ki langot ki samla khasi naga company Air Max Private Limited kabadon hapaham jirang block hakasingi palay nakaliang jong ka Nyotrap Youth Council ribhoy sepngi bat ka Nyotrap National Youth Front patar kma circle kilalej ban tukalar halor katika kam bat banyakren bat manager jong katika company Habakan nakaliang usamla RC thank you President ka HYC ribhoy sepngi lai thu ba kateg jingli changki banya kendu yaw manager company Air Max Private Limited kalang bantuklar halor ka jingsha be kam no kilaingot ki samla khasi Seng Nyotrap Youth Council bat ka HNOF jong ka patar khma circle mentang si wan hang ne hapo jong ni company Air Max Private Limited kabadon ni po snong paham hadin banalang jingi kum ka sang jalayo ka jing ujor yang jong ki khna ka jingi ki batre po jong ni ka company habri bat ka jing shabe jongi ka kam ka bagi tre na ka kani ka company kum tana lang jingi kum ka sang mentang si lawan sene bani kendu bat ki manager ki brepek jong ni ka company Air Max Private Limited lawan bani keren la pasang ban kli ki ka ikadaw wa perlon ki ban be no yakni khna kasi jongi ki batre po jong ni company bat kila batai ngi kadaw ko long ba analeng jongi khna kasi jongi kimla kata bor benegeri ko materi yang kita beliau kita bersama terila juga kita sang yang kerana bersai ko yang kata yang kerana kita bersai ko orang kimla bentuk lagi kita lebat tap ini kerana si juga menteri yang kam kemudian lagi juga kita so kerana bersai ko kita kata lain company kita ada yang mesti bersai kebangi kuat benong saya kita try jong company bar hadin ke jingkran jungi ka baslam ka olong ka basiso bagini kena kasi jungi bandu la syai kin wan biang bantri ia kini ka kam ka bagi tri bro shikata
bagi paru ka mesek ka beshan shile company ka long ba la de ka ni ka jingja ka nang jab yang na ka por sha ka por ha po jong de ka jaka ka jungi ka mut bangi gini ong ka besai ka long ka ong na sedang ka long ba in khang talang ya ka kamdon jingmut ba ka company kan don ha po jong de ka jaka po snong paham khamtam e ka ba ha po jong ka hima jirang balda ka ni company ka wan hang ne ka long pen ban ka jingdu nong ya ki pait nong shishnong khamtam e ki khun samla ki ba khamtam e ki si ka jing kerdu kam kerdu jam ladakan long pen ban ka jing yo nong nam ta ki briu ki ban shubar ka mut ba ka ni company kam long ka ban don jimutoi nam ta ki pait ba jong de shnong ki ba don ha po jong de ka jaka namar ta daw horkit odang kum ka senghi yang rekat ba pait ba ban ki kwa ban pha ka long ta ka long ba ladakan ni company kanang le ya kene ka kam ban be kene kana ka si ki ba ki kana ka si jung ki la menteri ya kene ka kam ka mut bangil ong da besai ka long in khang tala ban nginum sha shu ban don ha po jong kene ka hima jerang wal yang ka hima jerang ka ai ka no si menteri kene company ru nginum sha kata kene ka bangi kran da besai Ka All Meghalaya SSA Non-Teaching Staff Association hakasi balang jong katayaw kalas dang ya ka jingyaki da ka basyong kalain mungor baklempun hamalki Akan nega sengi lawan shim bentara kispang ki dekot ka AMSAANTSA nakeleng katain kasi Giant Hills bat Karo Hills ka AMSAANTSA kala pelong kene kejingi ki kum kadak ban persya ya ka sarkar jela alo kajing penslam ban pen orlong ya kajing dawa ban kintiu prapo persen ya ka turlop haring kat R% ya ki bala rangba ha ka kam ba kitrei ka bala sa teng nadu usnem jar khan riu kinoy lam ka association kila pente ba ki border district kila dap ai ya kajing bet ban pelong ya kene kajing isong ke lain mongor kine ki non teaching staff ki kinthop ya ki to ki batrei ha ki cluster level block level district level but state level ki ba ha hapo ka office ka samagra shiksha abhiyan state education mission authority of Meghalaya Kani ka sit-in demonstration kadi bang min pensngo ya ka sarkar jungi bakan ai kata enhancement ka jungi ka bala diu mentala plasnem terhod kila jubab ya kata kila ong ban ai 100% kumba play I mentan ru ki group jungi kim tre ek 100% bangi ngban seki leaders ila long ka meeting men arpu sautrik balada kim ai kata ka prapho persen yangi dengi ngim kidon no pleng jungi ngibro ngim yakwa hakatu singi dan kuban berus pa angut kami ai tambah kiau ong bait ngim yakwa timentan ru play I daga khmat lajong bagi ni member jungi kim yakwa ya kata ka 100% nomor kamlong justified show so nakata daw ni wan ban shong ni sit in demonstration bang ikwa ban pesngo pesngap ka sarkar ikwa ban pha ki jing duai ki jing kepat ki jungi ya ka sarkar ban sngap lem ni ki jing ki jungi nomor balai katkum ka jing kieu ki mar ki mata ya kata ka ngihap shna ya kata ka price ya kata ka salary ke jongi 100% prasnem ti kamso ngatarai kamong justified ken tinata ka daw ni sa poy bani shong ni tabangia ongro bangin abide by all the rules and regulation bala ai da ka sarkar ni Mana ke indefinite strike ke joki kan day tamta sila kan can continue ni on indefinite strike tinggal wala on indefinite strike kan continue kan kat bagam pat sngop ka sarkar ni namal ka sulong kap kai ka bai mit tingim no kanong pat kan kadang ken ni nata kadaw kan ni hapan long indefinite ka bot kanang yat bet hadu bandayo ka hok ka jungi te kamut semua film amankan ba hamunya kan yo ek ta ka jing kuan ka jing pa ka jing pan ka jungi prapo persen ka bato ni nimpat laban ya ingin pala stop ingin ke agitation ka jungi what if nada ka sarkar ba kam pinudlang at kung kajing dawa jupik ke next steps ka jupik ya kata ingin saya perkat namar balai ya kata ban ong dupa ka pamlalong namar kidon ngamdei ka member tamharway filai yang ni ya bun ngidon isi members dia kata ni hapan raha ka isi ni saya pet kumani le tan ya kata ngin sabatai hadir cluster level block level district level but state level bagi lawan kita butuh baro kila included di district temaki garu kin sa join namar niyo ya ka permission rumenen na IDC jongiru niyo san shiteng itu tena kata daw ki garu hills ki bana dawan garu hills ki dang join ta ki dang nanti
Kidon na empat kiwe kino hikai o kiba Nong hikai te as of now te kim don show. Ngi hang ngi don mitang kinon teaching. na teaching kidon em kibal trai pat di office komentasi PCA ki dai kidon em pat kiwe ba Kata tu ngatrai ke de bapin habia di pet jam pi. Andai te nagal yang jungi te kim nang ban batai nang ban ibon bakiwan hi. Abadon ki baja aru ki ja na kadau pang istom ne ki ja na kadau ki le ki jing trai jing ta ya kata te andai ki ba wan tik la wan lot hi ki ba kwa ban yo extra enhancement andai si dan mo le si na ka jing bang so thu ka jong ki ne na ka jing got jing perkhat ka jong ki le si ki so thu ya kata ka hok ka jong ki ni ngam tep yo ki le jing trai ru ya kata ngam pat la ban assurance mangidang lum hi signature ru benta bangadi hi na sarkar hi na ban pai sarkar để si inong katu kadai bam sutu jimut ne tip kadai ka bapalong kadu kat ne ba kamyat ne ngamla ban bataya kata namar don na pleng jung ngimo ki ba sutu bahaya ka kam don na pleng jung ki nong tre ki bam sutu bahaya ka kam ne don ka transfer don ki ba resign no tempor don ki bun ki don ki ba lesi o kim long committed ne lesi kami ha ban ka topik ka jung ki lesi o de taru tamang pandang ban batay hiru ya kata taban rei lesi o de kata we have to show them the way dan em kini kibuteng ne baglen kubun dumpi sorga hoi ngila kendo dan nadu arhajar abulahi ngila le ya kani takadaw ngi sapoy dekat ni fudru kadi ngila pen sngo sangap dengan sarkar nadu arhajar abulahi kita ki balong written document mo ladang ngim tho ngim tip dei ladang ngi tho ngi tip tingi na sedang man tho nadu arhajar abulahi ngila le hi shiki ba de ban pet education minister kini ngila le kendo kumi director jungi ngila le kendo ngila le hi kita kam ka jungi na level ka jungi Kakenhun kinong tre SSA Hakashatri Jongka All Meghalaya SSA Non-Teaching Staff Association Kilarai bikinumpat weng ya ka jingyaki rakabasyong klain mungor war hadian bakilada banyak kendu ya menteri rangba ka jela ukonrat ke sangma hakajan miet sngi pale Habakran bakilat patai kubor hadian ke jingkendu ke presiden jong kekenhun ke kong Jennifer Senram kala ong ba habaya day bat ke jingyaki da ke basyong klain mungor kan umpat kut karba umpat yo ya ke jingdawa ke kenhun Shua kene ka presiden kala ong ba ha ka jingkendu ya menteri rangba rengkat ha ka jingdon lang ki officer ketenan kila yo ban pensngo markmat ya ka jingdawa ban kentiu sha ka prapo persen na ka tulap ka ba ki yo mentah na lor ki artli ki weipat ki jingdawa Laya thuru ba kum ka kenhun kila ya krenru halor ka jingdon ki paradkhot ba trei ha ka te ka kam ki ba la sha kentai no de halor ka ne kamat ba la rai ban thau da ka committee ka ba enkli da u commissioners ka tri ka tnat pule puthi ka jilla patkit khot ki ba kentup ya u state project director SSA na lor QA kala ong ya kendu ya i CM isa kontrak ti halor gani ka enhancement of salary ka jongi kadan ka jingya pher hapdeng ka jing pan ka jongi ka demand ka jongi mo kalong gumni ke dan ki member na pdeng jongi ki besha la sha kan tat ku musyong no nei ti kata ka daw ki ong ba inform the committee but ha kata committee in long chairman he commissioner secretary education the member in long state project director is jongi nang ta bat kibi ide members na state education commission na deputy secretary education nang ta de na po samagra shiksha na do ka state hado ka district level ti ladang apuli kalong gujrang te le sing ala ban ai gani ka copy shapi lita Andre ka terms and condition jong kani ka committee de kalong kumni ngachu puli ka committee ka ban long ban pen yakini ki examine lo dikini proposal mo yaki bakila apha yakini ki non academic staff juga SSA nang tade ka haban ka committee ka haban pet ban ya compare bat ki de ki society mo balong contractual ko mangihi nang ta pade ka committee pade ka ban penjak lo di kita ke jinglong mo ba ngi de ban shim tang shitang shiliang na ki member ki jongi ndai ka de inclusive of everyone na do ki cluster level ki block level ki district level hadu ki state level nang ta pade kita ke diki ki hierarchy jongka office ka jongi ka ba under the non teaching staff
nang tao pada kini recommendation ni haban I know what syai ini Chief Minister Badan Berom Jungi tinggi ambut bang ngilayo ya kapur ruban syam Commissioner Secretary begini committee member berok la syai kapur khatway beje dan ngila adab nang ta ngin sapha kini recommendation jangan ni committee ke jungi syai sya finance nang tapat ngin sayo ya ka recommendation ke jungi pada berkani ka jingi syong sit in demonstration kanumpat kot kat bangin pat yo ya kan ke demand ke jungi dan iladap lot kini iru kanang continue kanang ba dala yo ki demand ke jongi insa penkod ya katakan sit in demonstration UMLA ka BJP na South Shillong uba Sanbor Shulai hakasngi palay jong katayo ulaong baya ka scheme MLA ka ba arspa San Polak hakashisnam ki MLA kin yo bet wala da ki shutia asngi hayeng Henry ka pakong sanpat kalong kumno banwa di ki way pat ki scheme kampenroy lakalong nakasorkar jela ne nakasorkar pedeng Abakren berkilat petai ke bor din ke Cingalang budin kia kiskim kampenroy ha ke konstituensi bat ke officer jong kitnat baper jong ka sarkar jela uba sanbo lai turu banalor ka alak sanpo jar ki MLA ki yo ru sa pralak tengka ki we pat kiskim kum ke skim yarap na ke benta ki kam nyelek kai ke balong lailak tengka nang ta ke skim na ke benta ke put ke tem ke balong alak sanpo jar tengka bat kumju sa alak sanpo jar tengka na benta ban kentiu ya kariti dustur ne ka culture ulaong balada kinlang baro nalor ka alak sanpo jatengka ka skim MLA pralak kine kiwe ki skim baro kila poi syaka alak sanpo pra hajar ha ka sisnem kem na kinlang ya discretionary grant ka baju yo mentaj polak sisnem lor kata ulaong ru ba ukwa ban pen kemau ba ka skim MLA jong snem hajar pula hajar posau ula dep ban pelai nadu ubnai kelalengkot ha ka jingalang ka balong ha Assam Club lagi skim kena jadi nak department affair kena ke bayo wadu MLA baca itu bosong jing tiar kan ke order kalau na jing tiar arspa san paulak bamin petrekam nalor kata sapralak kamut lailak ya sports arsan po ya ka adan culture sa arsan po pada ka adan culture kemudian arketerik skim kemudian dapat combine lang pralak kinero gidi MLA skim bayo apa apa pitia jing tia kali citi lawan jing tia tapi kamde tang lailak kade pralak te arspa san paulak la pralak kalau arspa san po pralak kade ka pisah kade jupai ba jing pernah ka hakabade ya isakawi pakai MLA skim kamde tang lailak tega kumula pernah di MLA kamde tang lailak tak baca yang ne kade pralak tengah kata kalong ISYDP Intensive Sports Youth Development Program MLA Scheme Arhajar Arpulai Arpusau ya kabala bay pisa daga sports department lang ba joka sarkar jela kabalong lailak tengka saboro nru pungut ki MLA lailak tengka saboro nru pungut ki MLA ya kabaga naga wakardar kabalailak ngalai soba TR marak badu sports secretary jonga right laban sports social and cultural organization kancersis haka arf kundai trik ubrai jun arajar pusau krang ba mau barki dekhot jonga club kin kumba ki jule aban usdem bakin penlong ki jile kai yaki kena school kena puli kinong sports bagi jile kai ba per mental jing bentoy jongi samla jongi bikin light naga jing di drugs naga jiki kam ki bastiu ba bagum tar kata ka jing tubu kada laila B DTFM gabung development of traditional folk and music MLA scheme arajar arfulai arfusau ya kabala bay pisa daga sarkar jalang ba ka tenat art and culture kabalong arlak sanpo marwe UMLA kamut borok nerupung ke MLA arlak sanpo C sakawai perkalong kiongga IA and CDP Intensive Art and Culture Development Program MLA Scheme arajar arpulai arpusau ya kabalai bay pisa daga sarkar jela lengbaka Department Art and Culture kaner kolong arlak sanpo hajar syabaro adrumut ke MLA ban pentrekam ya kan pisah apa pisim kulum lang lat no kateka arspa san paulak
Sakane ka MLA scheme ka bengi yo lai chat. ISYDP ya ka sports. DTFM ka bere ya ka art and culture pensa agriti dustur ki program. Kabalai ban pen krau su nang benta ban number ta kine ka riti ki dustur ya ka shat tenlai bukum ter. Tedap sim klumi kine kam dai tang lai la. Kalong pralak. Kemudian borok dari pungut MLA ngiyo. Nalor ke arla ars pasan paulak. Barkana ka pra paulak kalau total ka ba IB hapo kajing hapo pralak. Bar ars pasan paulak kalau ars pasan pralak. Teka DG tena ekran su sipau. Kana ka diskusi gran kaban ai mo. Te kalau lakar jonggo rukum trikam. Ka District Health Society National Health Mission East Khasi Hills Hakasi pale jong katayo kala play ya ka World Breastfeeding Week arhajar arpusa ni ka jingrakhe ya katayo ay bun kme ha ka perthai baro kawe halor kapang closing the gap breastfeeding support for all. Habakren ha kajingalang ke Menteri Kebakmi ya Katnat Health and Family Welfare ke Dr. M. Amprin Lingdo kalapata ya kajing don kam ban yasam ya kajing tip sepang kajing boin bat kajing mentoy ki bayo naka da ka baong bon kajing mentoy bayo na kajing ai boin ke kmi ka Dr. Lingdo kala samru ya kajing yo ma jong kashimet kum ke kmi bat kapen pau kajing sngew kya sepang kajing syakta na kajing pang nyo perset ke ba klem yo jing sumar ke balakta ka koy ke kya jong ke bot perkat si ko golong kmi ka badon tentang ha sin syak kada jo jela masih ni ke kabu kalat ke badon mo na ke tajongan panganha ya kami ke kuvor syaparo ki badon konre ba ki badon sudah yo kulung ha ke jela ke ke ngakwa pangan ya samlem ya kajing siyang na jola kung kami jola na jola makapon mga nakakay kipun ni jola ibangayo ka prito kung ibahe jola kabot may juli day tang shikilo as bakram kung baka jola day kabot may tang shikilo sauce bakram but na doon haka kajing pang makraw makapon mga nakakay kikikon ang kihe jola na ay mo sibon niya ito kikni kibahapren kapor mangamna pangan yarap ikikun kibalaka nagaraw jong ka complicated delivery kikni hata to hospital bakay ikikun ki ayam kendit kapu kami na jong ki pagpiking ikikun ki jola kamtam lele ha kapor pagidon na incubator hadu jang live na kajing jom kecil sang jom kecil joki. Kami gede kita jing koridor jom kapu jom kami. Bat haki jelah syakri India bro bat kamtam lele haka risatla kepertai borok ini kidon yang kataka breast milk bank. Kecakang hakaba kikmi ki papahu ya kapu ki contribute pada ki island bantu empat ya ku kita tikun ki jola ki balik se dam yo ya ketu na kikmi ki banyak hakon lang na kapol ng yo pun ada yang yo kan penhe pensam ki kun ki jola ki amu kita mohon mai jola ki makam Menteri Katanat Civil Defense and Home Guard ka jila uba coming one omban ulawang ba ka jing penrungkam yaki Home Guard hakatanat kan sedang hau benai nai lur banwan namar yamenta kidang ya ki jing penbiang yaki jing don kam kidan kumba saus pa tali ki kam ki balai hak ne gatanat haki kedan ba per Barkat kum kecingong menteri kejing penkre kala ya syait menta. Ulang hakane ke kam enbu kerpang 10% ki home guard volunteer bat ke basa en ailat banyak kun baro ki badan ding tmu da kalenti ke bakoj bat ke basai. Abakan sekila patai ku bor ba coming on ulang ba kumba kalong menta kam don e kejing sateng kejing seo sha ki volunteer jong ka home guard. Ulang ba katanat hadin bala dep ai kejing hikai ka pha ya ki home guard sakitnat ki badan kam. You see the current status of the recruitment of the Home Guard Department. We're planning now. All the process we completed. I think by the month of September, we'll start the recruitment process.
maybe the physical test and all. And after this physical test, they will do the written examination. So after that, I think we will try to expedite. Within this year, we will complete everything. How many posts? Posts is around 400 something. Different categories. SI posts, constable, all this, including I think maybe around 400 something. Now, what are the issues now? Current issues? Are they deployed properly, or salaries are given? There is, as of now, there is no salary pending, nothing. We're trying to fulfill all the salaries and all of this. Means even this, what is a volunteer home guard? No. You see, this volunteer home guard, these people after they complete the training, the police department, like as traffic police, they ask the home guard department to send some, maybe they need 100 members of home guard volunteer training. Then we send like that. The fund and everything is come from the police department only, not from the home guard department. After they getting the sanction, then we deploy the home guard volunteers to the police department. So there is a difference between volunteer home guards and home guards. I think you understand the difference. Volunteer home guards mean a temporary one, not contractual thing, not a permanent. Is a permanent post. So why can't you incorporate that under the home guards? Volunteers also. No, volunteers mean volunteer. This volunteer is a contractual only. Suppose if the police department ask me, as of now, no need this volunteer, they have to terminate it. So this 400 upcoming post, the volunteer doesn't come. No, we put 10% for this home guard volunteer as a quota, 10% for them, and the rest, everybody they can compete. We're trying to do in the transparency. I already asked my officer, we should do the transparency. No need to do this fires and everything. Hadian ka jing shat syukur jong uwe ubriyo bana Assam hakikam thiet jaka ha Meghalaya ha uwe Muslim ubala kamtra ya kawe ka jaka ka badan ha kasnong barapathar ribhoy ka badang ha bapo ka jingpet jong karat marwen ha gani ka tayo nakaliang jong utray jong kate ka jaka ha ka jingya don lang jong ki kna samla ki basa akithan kapun kila pelong da ka jingya kendu lang banya kren bat ban le ya uni Muslim ubala kamtra ya kate ka jaka ka badan ha barapathar Kebetulan markham bat ka asang. Abai kren bat une ubriu badang shu thet shen ya kane kecaka ula ong ba ya kane kecaka ula thet lingba online website ke ba tip kum ka OLX ka ba la terwa da we ukar muslim bala tip kerteng kum nurul islam bat ubala airu kejing shenya lingba kejing pen I jong uya ki kot kisla bala register ha asam bat kamru ba kadeiru kecaka kejong u henry inda la dep ya penbej bat unong thet ula dep airu ya ke pisa ka bala kot sha Supau lak rengkat en setip ba kane kecaka kadai ke baha papo ke Jelam Meghalaya. Maria tip kane ke kubon ke Liang Utrai badai hok ya kate kecaka Uma Shankar Mishra ubadai na kesnong maupat Shelong ulawan mi sekmat harengkat kikot kislaman penpau ya kejing persya ya kejing kamtrai bad di pateng jong Nurul Islam ya kane kecaka kejong u nama kane kecaka kadai ke ba ulayuk pateng lingba kikmi kikpa temen jong u nadu kipor jong kipareng bad kadai kecaka ke barep slasha bat so nyamtra halar kanena ke Liang Uma Shankar Mishra ula berngam ban ai da ke ijahar bat bantan ya uneu bru ubakam trai sekut ban le da ka ai khar muslimem kimde ki trai sinong la bendong sinong bela yuan bela nomor ki oi trai le se kisgo trai nomor kilap bun benai bun snam ki pasa ki kisgo trai lor kata trai ki long ki don kata ka pawar jong ki ken punisna dulir ya ka kendo jong ke Meghalaya berregister pak Suku Assam yang ni semula yang ni persya ya weu ukhar pai muslim ta de unur Islam kumno udon kata ka pawar jong u de haga ka kendo ka siap jong ke Meghalaya jong ka jela jong ni ula ban register Suku Assam te kalong ka
kalong ka ba lumok pa yangi pagkawelo kasyong ir kanya gitu nosong sinang tu te sakawe ngikwa ban condemn ya u da kumnor ngikwa ban kem ya u FIR देगा और इसके बाद हम कोर्ट जाएगा कि जमीन हमारा है, हमारे पास ब्रिटिश टाइम से लेकर अभी तक का बॉर्डर का पूरा नोटिफिकेशन है जो मेघालय गवर्नमेंट के पास शायद नहीं है कि हम नहीं जानता, मगर हम दिया हुआ है जो 89 में ही हम राजा को दिया, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को दिया, DC के पास, सबके पास है। 99 में जो केस हुआ है उसमें भी रिकॉर्ड है, मगर मेघालय गवर्नमेंट के पास ऑफिसर का फुर्सत नहीं है देखने के लिए रिकॉर्ड को। अगर ये रिकॉर्ड देख ले तो बॉर्डर क्लियर है, कोई खानापाड़ा से लेकर पिलिंग कटा तक कोई बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं है। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट्स है, जो फ्रांसिस सीएम ने और DC जो है रिभई ने DC खासी से DC कामरूप साइन किया है, उसमें सब क्लियर है पूरा नोटिफिकेशन। जो नोटिफिकेशन उसमें मेंशन है फर्स्ट पैरा में वो हमारे पास है। हमारे पास एक RTI किया था, ये है, ये देखिए, ये है जमीन को बिक्री किया हमने, राष्ट्रपति को भी लिखा कि मेघालय का जमीन बिक्री किया हुआ है, ये फर्स्ट इसका सब्जेक्ट पढ़ लीजिए, मगर मेघालय गवर्नमेंट को दिया, मेघालय गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं किया। ये जो है यहाँ पर 20 से 30 फैमिली बैठा, हमें जमीन को CRP को बिक्री करने के लिए CRP ने यहाँ लिखा 20 से 30 फैमिली बैठा, आज यहाँ 200 फैमिली बैठा हुआ है। यहाँ पर क्लियर है, उसने होम मिनिस्ट्री को रिपोर्ट दिया है, मगर आज 200 फैमिली कैसे बैठा? मेघालय गवर्नमेंट क्या किया? इसमें आर्मी ऑफिसर भी इन्वॉल्व है, आर्मी ऑफिसर भी पैसा खाता है, मेघालय ऑफिसर भी पैसा खाता है, कुछ ऑफिसर पैसा खाता है, और राजा तो पैसा खाता ही है। ये दलाल है राजा, 9 माइल का राजा केन दलाल है, उसका खिलाफ जो है बहुत सारा सबूत है, आपके पास दिया हुआ है, आप दिखा सकता है पब्लिक को कि उसने बॉर्डर डिसाइड किया। जो आसाम गवर्नमेंट को, आसाम क्यों क्लेम करता है? क्योंकि राजा ने एग्रीमेंट साइन किया है, ये चीज है। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जब उससे जवाब मांगता है, कोई जवाब नहीं देता है। आर्टिकल 3 में जो है लिखा हुआ है कि कोई भी बाउंड्री स्टेट का चेंज करने के लिए, नया स्टेट का पार्लियामेंट से परमिशन लेना, और पार्लियामेंट का परमिशन आर्टिकल 3 ये है, दिखा रहा है आपको, आप देख सकते हैं आर्टिकल 3 में लिखा हुआ। ये जमीन हमारा है और हम जब तक जिंदा रहेगा हम लड़ेगा। हम अपना बेटी के नाम, अपना औरत के नाम जमीन दिया, राजा के पास ज्वाइंट पट्टा के लिए दिया, यहाँ का बस्ती लोग सपोर्ट कर रहा, मगर मेघालय गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर रहा। ये बरापट्टा चाय बागान था जो कि ब्रिटिश 500 एकड़ का चाय बागान है, जो बरपथार नहीं है, ये पिलिंगकटा का पार्ट है। ये बरपथार अलग नहीं है, इसको पिलिंगकटा ही बोलेगा हम, क्योंकि पिलिंगकटा के रिकॉर्ड है हम लोगों के पास में सबका। ये बरपथार गांव कहाँ से आया? ये गणेश नगर गांव नहीं है, ये पिलिंगकटा के पार्ट है गणेश नगर, मगर आसाम ने जबरदस्ती इसको अपना गांव बना लिया, मगर मेघालय गवर्नमेंट पीछे हट गया। मेघालय गवर्नमेंट बोलने का हिम्मत नहीं है। मेघालय गवर्नमेंट का पावर कहाँ तक है? बर्नीहाट तक। बर्नीहाट की इधर मेघालय गवर्नमेंट बोलने का हिम्मत नहीं पड़ता है किसी को, क्यों डरता है। लोंगपी भी है, हम दिखा सकता हूँ कि कहाँ बॉर्डर है। मेघालय का कोई बॉर्डर आसाम से डिस्प्यूट है ही नहीं है, जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है। अगर मेघालय गवर्नमेंट उसको फॉलो करो तो क्लियर हो जाए, मगर मेघालय गवर्नमेंट चुपचाप रहेगा। क्यों? कि कुछ ऑफिसर पैसा खाते हैं। आप जाइए, आपको लाइन नहीं देगा, मगर आसाम में जाइए आपको कागज भी बना कर देगा, लाइन भी देगा। मेघालय गवर्नमेंट ये कागज ले आओ, वो कागज ले आओ, दुनिया का परेशान करता है यहाँ का पब्लिक। चाहे फसिया हो चाहे घर हो, सबके लिए एक ही नियम रखा है। दुखार का तो कोई बात ही नहीं, दुखार को तो है ही नहीं है। मैं गारो फसिया भी परेशान होता है। तो राजा ऑफिस में जाओ, आप ये शायद नहीं जानता है कि जानता है, मैं नहीं जानता हूँ कि मारवेट राज में राजा अलग फैमिली से होता था, राजा का सेक्रेटरी अलग फैमिली से होता था। साजन सिंह से, इली सीएम का जो मामा था साजन सिंह, उस टाइम से उडुम सपडंग सेक्रेटरी था। मगर फर्स्ट टाइम है मेघालय में, अब रेड मारवेट में, जो एक ही फैमिली से राजा सेक्रेटरी दोनों, क्योंकि लूटने का धंधा बनाया, ठगबाजी का धंधा बनाया डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और CM विलियम ने। और ये जब तक रहेगा तब तक ये बॉर्डर कभी शेयर नहीं होगा। मुझे और कुछ नहीं बोलना। नूरुल इस्लाम का ऑयलेक्स में एड मिला था। ऑयलेक्स में एड देख करके वहाँ से कॉन्टेक्ट नंबर मैंने कलेक्ट किया उसका कॉन्टेक्ट नंबर कलेक्ट करने के बाद उसको कॉल किया, तो उसने हमको बुलाया, दिया ज़मीन दिखा है, तो असम का ये डाक नंबर, पट्टा नंबर, ये सब कागज़ दिखाया। बोले ये टोटली असम का ज़मीन है, आप फिक्र मत कीजिए, आप ले सकते हो, इसे बोला। तो हम भी घर में आके बीवी से बात किया, जब हम लोग पहाड़ में वो चढ़ नहीं सकता हूँ, प्लेन्स का आदमी है, थोड़ा यहाँ पे 10 लिसा यानी हाफ कट्ठा ज़मीन ले लो। तो ये बोल के नूरुल इस्लाम के साथ हमने डील किया, तो ये किया, एग्रीमेंट किया। एग्रीमेंट के साथ उनको हम 3 लाख रुपया कैश पेमेंट किया,
ऑनलाइन और चेक। उसके बाद हम 2 स्टेप में कैश अमाउंट दे दिया। टोटल उसको 10 लाख रुपए मैंने पेमेंट किया। और इलेक्ट्रिसिटी असम का पोस्ट लाने के लिए 30,000 मांगा था। 21 जुलाई 2023 में हम 30,000 रुपये उसको पेमेंट किया पोस्ट के लिए। अभी 1 साल हो गया, आज से अगस्त महीना हो गया ना, अब तक असम का लाइन नहीं आया। तो और जुलाई का 31 तारीख एक बात था, उन्होंने बाकी पैसा देने के लिए नूरुल इस्लाम को। तो हमने 2.5 महीना पहले मालूम पड़ा कि वो माटी टोटल मेघालय का है। तो अब मैं क्या करूँ? मैं यहाँ पे आ पहुँचा, दीदी के पास आ पहुँचा। दीदी को दीदी मेरे को सॉल्यूशन दो। तो मैं ऐसे इन फंस गया, ये तो आप लोग का ज़मीन है। वो हमको आसाम बोल के डाक नंबर, पता नंबर दिखाया, होल्डिंग नंबर, उसका होल्डिंग नंबर भी है, होल्डिंग नंबर बताया। तो हम पूरा विश्वास हो गया, ओके वो माटी खरीद गया। साथ ही साथ वो नूरुल का वो माटी पहले बाबलू हजरिका बोल के एक लोटाकाटा का आदमी का था। हम उसको 3 महीना तक हम और हमारा फैमिली जाके उसको चक्कर करता थे, भैया एक बात बोलो, हम लोग ऐसा ऐसा काम करता है, तो ज़मीन खरीदने सोचा है, तो ज़मीन पहले आपका था, तो वो ज़मीन एकदम क्लियर कट बोले वो आसाम है या मेघालय। वो बोला 110% वो आसाम का है। तो खुद हम लोग का आसाम का आदमी समिया लोग ऐसा बोला, चुप बोला। तो बाद में मालूम पड़ा कि 16 लाख वो नूरुल इस्लाम बाबूदा को देने के, बाबू हजरिका को देने वाला है तो ज़मीन का। इसीलिए वो अपने खुद बिजनेस का सपोर्ट में हम लोग को भी फंसा दिया। अभी एक सोल्यूशन दीजिए, ये हमारा रिक्वेस्ट है आप लोग से। Ka KSU Southwest Khasi Hills but KSU Balat Border Area Circle haka shiti bakila pha shaka DC jong ka East Khasi Hills District ka kong RM Kurba kila penpau ya ka jing ngokia halor ka jing yo wanrung latlan jong kinong Bangladesh hapo ka than dangar. Alor kene habaya kren berkilat pathai kubor kilaya thu bakat kum kejik pentip jong kinong song snong ki basa hakapot bat kari Bangladesh kijing yo I ba ki bari ki juwan manla ka por sha dangar ban klong ya ki mau bat kene ka pensuba jor ba kadon kajing lang ru hapedeng ki dalal bat ka bu ru na kajing kli halor kajing don ki BSF ha ka tega tain kumta kila kerpa de ki bor penya district ban le AA halor kene ka kam pensu ya abu ya appointment ya DC dan kalian mujung biru ila keluar ini ban saya kundu masyai kesti de ni saya kundu masyai kesti hari kalian kam la unta ba ke ba ni kuat beli tu pi kalong ba ni misalnya ya ki BSF balada ki BSF ki don syang to balik di island di Karbangla ba kinwan sedu ka thandangan pi nomor ba kajing wan ki ju ki Karbangla ni ma ngong ba ki wan tam bonon tam ding la ni bonon tam mau re kan utam ba telung kajing maru ya ka jela ba kari ki jungi ba ki ni urung lai lang ni kamtam mentai ki fencing ki don ya ki BSF ki don te beli la island terpang ki Karbangla ba ki karma ko tam mau sedu ki jaka kasih ki jungi te halo jong kade ko bang ong nan utan beli ki jungi sa DC bang sa kran khamba ka beli kale kajing la putri to ko we ko bang batai mentan ba kade be kajing wan kharding ber kajing wan karma kabar pade kata kajing keling kajing pi kalong be kajing pendu Karbangla nam ta pan poi sedu ki ni ki jaka ka kum kataru ka don ki kajing jiang te andre na kalian kujungi na kalian kaseng na pos pon di pelong di checking kamtam di kali di pakiu men step na di lagi sanatola na do balat nomor babuni di kali di bawah na ki sanatola ba nokria di paki di Karbangla te andre ka jing checking kujungi na kapor dang nen katayo kada kasni balai ju katayo dang le ta te andre kam sim na don ba nim sim lap di komita ki don ki briu ki ba thu segitu ki jaka ba ki don ki briu ki baju long kum ki dalal ban poi briu se ki than andre ya kataru ni palap tikna te andre la dan kalian jungi kasen yelap ya kataru ni ailat kum kita ki briu ba kinong penjat ni ki kurim dari ki jat briu jungi Ka Meghalaya State Coordination Committee of the Coal Owners, Miners, Exporters, Transporters and Dealers Forum kalarai ban pelong daga jingalang pajba hakeleng ki jaka kum shibenta ban penbor ya ka sarkar jala bakan wengno mardor ya ka standard opening procedure ka bakno bi an hakban I license lani mining lease ya udo yong hapo ka jala
Ya kan negerai la shim hadien ba ka sarkar jila kam shim la la ban le ya kan nega kam wat hadien ka jingai ti ya ka dor kha sau mentirang ba ka jila konat ke sama min ha ka singi ba ar naitung ong udkhot ka forum uba regional shila haba kren bat kinong tho kubor hanne ka singi ba ar la pentip ba ka forum kan pelong ya bun ki jingalang pa ba ha keleng ki district badon kerhai udawyong apo ka jila ban pisngau thu ya ki pa ba halor ka SOP ba la penmi da ka sarkar Meghalaya ka ba san tarik leber ahjar phoi ka ba mar persya ya ka Mining and Minerals Development and Regulation Act 1957 bat kane ka ju ka jing penbena SOP ka dei ka ba la pentri kam na ka jila Meghalaya shaba na kinorim jong ka ain Tega naliam jonga lembaga jing persan jonga forum ngala persyang ban pha kajing tho so Honorable Chief Minister Sri Conrad K. Sangma, Honorable Minister in charge of Mining and Geology Department, haka ar tarik benai beniau arjarap sa kanega memorandum of bill banga pha so Honorable Chief Minister pelaman sin dengan petition hane ni request se government Kabankom, we request ban wenno ya ka sispa hectare wat ban review ya ka SOP manwat kita ki lat klinti lembagi legal expert lembagi environmental expert banduna ya ka area ka sispa hectare tiga baar ni dawan ka sarkar ba lara ka sarkar kamla ban banduna ka sispa hectares ta ka sarkar ka dei ban research lane ka sarkar kadai ban set ye ki expert committee ka jingan dai ban le research ha Nagaland ha Assam kumno ki pentrai duyong lembaga artikel laispat ye phoi nomor ba ha ka jalan Nagaland lembaga artikel laispat ye phoi ki pentrai mining but kane ka mining ka ba ki pentrai apa ka jalan Nagaland Kipentrai hapok kacaka kaba hectares within 2 hectares of land they are doing mining. Kom ka jing beteng bante lakam ya ki kam khai bi an ha khaput India Bangladesh ki sipai ada khaput kilayo ban pelat kumban rio pukandai tali ki masi ki balakit hapok ki sautali ki bolero pick up ba kilayo ro ban kam yan riungot kinong India ki batmu ban khai bi an ya kini ki jingri lingba uput usam kari Kabaha West Garo Hills District Meghalaya. Kakanhun ki sipai ka sispa battalion ki BSF Meghalaya hak jingi trailang bat ki bullet ka jela kilayo ban pelai ki te ki hinriu kandai chlik chendri na ka snong khapot ha dalu. हो तो गया सर OMDC ka Nongkrem constituency uba Lambor Malngyang hakasngi balang jong katayo ula IT ya ka work order ka basipolak tingka Shaki Nongpenya jongka Salem Higher Secondary School Kinton Umon Nongkrem. Hakanikas ngi uba Lambor ula pliru ya umau Nongrem nakabenta bante ya ki kamra class jongkanikas school. Uba Lambok Malnyang ula penyo ya kanikas skim ning ba ka CMSDF batru da ka jingtrai stom ula la ru ban penyo ya ka NOC na kamenta ka Higher Secondary School na ka sarkar jila batru la yo jingitu ya kanikas school da ka sarkar. Abakran hakanikas ngi uba Lambok la ong habakut jong ka MLA ajar pulai wala umshim la yo ya ka jingjob Henry uyo kanekalat ban ai jingirap ula ong ru ba instang tre shuk ban don bat kipat ba la ha kano kapor ha ba kidon kam. They are unveiling. I request everyone to please give them a very big hand of applause. And here is the proof that our school now is Salem Higher Secondary School, and we hope in no time the building also will stand tall. Ka Deputy Commissioner ka East Khasi Hills District hakas ngi balang kala pelong jingalang bat ka HYC banyak keren halor ka jingtmu kenra yaki basyong basa bian halum survey. Habay keren syakilat patay kubor u Presiden ka HYC uba Roy Kupar Sindram ulaong baga District and Session Court kala pensangnya yakan ka jingtmu kenra
Naba kayang kasyari kan sesedang bansyong bishar hakakat kendai terik unailar. Na kedeng ke chuasi kala maham ba kum kate ke jinglit kinra kan jiabiang hadin ka khat khandai terik unaila la kendang ya kite ki basa be ain. Nakaliang jong kaseng mentang singi nila yo ban ya kendu ya EDC hadin be ila pha ya ka jing pentep dan ni kan notice yang ni bahkan don ke jing ya kendu lang pedeng kinoi lam jong kaseng nakaliang jong di jong ke DC office nakaliang jong ka office jong defense estate officer nanti nak berhati berkumjuk nakaliang jong office jong SP nak baidi bat kata gue ke isu ya ke ban nakaliang jong kaseng la shim kumbacu pun kemau ke arpulai trik jemang jong mentau senam kaseng hadin ba ngilalap ya ke jingdon jong kibriu ki basak bean yang tie pulung sorbi bedon kumbah prapo adu syespa tali gilong ye nakaliang jong kaseng ngilalet ngilashim ya kesenjam ka bangin let hi untuk jaka bat ban penpra lane ban be ki kibriu ki basak bean hak tu jaka hot ngilayo ban le ke ke badai man yo bat ngilayo iru kata ka hadin bangi nakaliang jong kaseng ngilashim itu kesenjam ban penpra itu ye Pilayui nak kalian jom kibor kulit kila penhap kes, lani kila pengat kes, ikinoilam jom kaseng, abang kila hap banwan banlet apa police station la arsin la isin mentah kila pengat yang kumba yang alai teligi kes, ya vice president bot secretary lai teligi kes, haki kendon kiba fair jom ka IPC. Tiwala kata nak kalian jom kaseng kumba ngilarang ong ba ketu kecaka kepada orang tu, kerja kecaka kepada penmi ya shibun ki kambean, kamtam ya ni po sorslong. Namar ngilap kumba kaseng galap bakri ke jaka ya kabala supply udrak sakeleng ke sor shlong kawini ki jaka ki ba supply udrak sakeleng ke sor shlong akaba ki donru kinong supply dan kita kinong di udrak ki ba ki balik syong lek sa ka jaka dang kini ki singi ngiyok jingtep ngilayo ri ki dor jong ki breu ki bami na ka jaka ki balik bandi udrak sapo surok bat kumju ra ki wi ki benta jong sor shlong bat kinda kila amit pat ki lek syong lek sa ka jaka hot matla na kaliang jong kaseng hadin ka apply tarik ngim shimlayo syu ban le irung hatu kajaka namar ba hadin bangila ale tu kam na kaliang jong kibor district kibor kulit kila aparat pahara hatu kajaka bangim yo syu ban rung ban mi nrei kumbang ila ong hina do ubasdang ngingi kwa ban yo i ya ka complete demolition la ne ka jing penpra ka bapura ka bapenkut ya hatu kajaka borok kawe ti ka jingwan i kendu ko jong i DC mata singi ka de hadin be DC ila khot yang ni banwan ban ya syong ha kini kejing yater bat ha kini kejing yalang la pentip yang ni kabaning kong e kalong ba na kaliang jong DO office na leo defense estate officer bodi try kani kejaka kila pentip yang seng ba kumba kalong hi kumba la pentip mensyua pakadon kata kakis la ne ka stay order ya ka ba ka court jong ka district and session judge nang ni na shilong kila ai ba ya kitu kilaingut kibri kamut laingut ki try jaka yak bana kaliang jo kaseng nadu ka bastang hingila ong baya kini ki laingut ki try jaka kaseng kamdon jingtep ka kies kanya namak banle e ya mentang gitep mangimla rek e ka jingkwa ba ka jing trang ka jong kaseng kalong ba nalor kini ki laingut ki don sa kumba prapho tuli ki long yeng ki ba syong wasa be an ki jaka yaki dei ban pun khut dei ban be na kani jaka rek e ka ba na kaliang jong di office ki pentep yang i kani meeting ka mata kalong ba na kaliang jong ki kwa haban penkut kamut ki kwa ban penkut ya barok kan kamut baya kini ki laingut ru ki ba syong be anya ka jaka jong di office ba kumju ru ya kini ki prapho tuli ki long yeng ki bala lap hata jinglet ka jong yeng ru ka jinglet jurip lang bat ka office jong additional district magistrate ke bala pelong aktivisi ti haka jingya keren kumba kalong himenta na kaliang jong di office ula pentip yang i ba karai ka bakakut kan sa agam deh ka khat khandai tarik jong panai August bar hakata kasi on sayo ya karai kaba on hadin kata on sala banle eke gabadon kambat le nama nakaliang jong ki kwa ba habakwa aban penkut ya kani jaka kim kwa ban penkut tangi kini giwe ngi kwa penkut borok khat de nakaliang jong seng ila ongru ba hadin ka khat khandai tarik lada jaba ka office jong DU kimyo kanu hukum nakut abai de kini ki laingut de gajing trang ba gajing angno jong seng galong ba kini ki prapho tuli gilong yeng ki basyong be anya kani jaka ki balatep ha Pelen barok kitip ke DC office katip nama hadin bala ile ya katu ka survey haringkat bat ni ke office jong SP katip ke DO office katip ba kini ki beri ki syong be an ka jingkli kalong balai omla ban le e kini ngila ongru ya ka office jong ka ba ya ka office jong DO lawan mi khmat tau CEO jong cantonment ngila pen paru e kiwi kita yong ba ka cantonment lada de ya ka jaka ka ba syong ki rupat ba ki ba syong batam tang si
put arput hak jaka jong cantonment phikloi ban penpra phikloi ba wanra ai ki pu shilom penpra simit penpra men step men sngi phim up ye re beli pat ye ki bri ki ba filang bagi shong be an re phim la beli kada ko maki ki ai ka long ba kadon kata ka put order tina kaleng jong seng ngim sim las ngap kawi ka nong rim ka mangia ka long ba ka kani ka jaka de ban penkot ka jinghe jong kani ka jaka ka de 0.248 acres pambut ba kumba arpsau hajar square feet kani ka jaka ka tu ka jaka berkoi ka jingkwa jong seng golong ba haki hadin ka khak nai trik ni dei ban yo i ba ya kani ka jaka ya kini ki bri ki ba shong be ai ni jaka dei ban penpra balada na kalyang jong ka cantonment la da kalyang jong ka di o kim shim ganu ka senjam la ni kim la ban le ke ka bodon ka seng sa shisin pat ban shim mi ki we pat ki senjam ki kham e hot ni la sha pengat ki kis ni la sha pengat ki kendon re la nangi kwa pat ban penkut la ne ban yada kham tam e ka jingrung kertap jong ni bri ki bangim tip ki wan na e kin le che e ki mangitip ki di bri ki bawan tang ban penthok briai ka kari ka bi ka jongi lomba ki kam be an ki jongki la kalong ka kam khai drugs la kalong ki we pat ki kam sni bangim tip ki ba maki ki le ang to po jong ni ka jaka na mar ban le rong to ka jaka kalong isat met hadu kata tena kaleng jong seng ila kren nak basha ba ki ong ingi ailat tak hadu ka khat khandai trik jong panai August na mar ba ka kut ka order kan sami na kut hadin ka khat khandai trik jong August ba ki la kren du ka basha bakin sayo kata ka order ka balong favorable yaki tingin up ya kata hadu ka khat khandai trik bala da hadin ka khat khandai trik ni sngo ba na kaleng jong ki kimla ban le e ka seng kan sale pat sadak wi ki kam ya ka ba nginom sha na mar kum bakalong mentang imyo banrung tu ka jaka mo OIP na mar bala set la khang lembagi bor kulit bakum ta terten dai lada hadin ka khat khnai trik hadin gani gajing ekren ka bakila kula rahmat jongi ba khat khnai trik kin yo eta ka hukum ka bakin la banle ka bodon kam te lada kim la banle kata la ri kim yo banle kata ngimban si na kaleng jong seng ya ban shim byang sakwi senjam banle ka bodon kam ka Meghalaya Grassroots Music Project MGMP ka bede ka project ka bapenwan durbat kintiu ya gajing yar pateng jong ka put katem ha Meghalaya Kalapan pa ba kandon ka jingya trailang ni jingya te par ka Hard Rock Cafe nakabenta ka MGMP Season 2. Ka jingtmu kalong banwan ra ya kisur jong ka Meghalaya siya kibubun kinong ngam. Abakren Chikilat Pathai ko board coordinator ka MGMP Season 2 uba Andreas War ulaong ba kane kisngi trailang ka thmu ban kintiu ya kikin hun tem ka jala ne na kisnong bakin yo le sha kinong ba pher ka ri India aka ba kane kan ailad ki bakin yo lat ban pin paw ya lade of infrastructure in the sense that we have more spaces for busking shows. So based on that, most of the chunk of the shows happen here in the Khasi Hills. We have Jatya Hills as well. I am personally looking after Jatya Hills. So we have a team placed in Jatya Hills. We have a team Hapos Wararu because Kalakamlong Shanak, Swarar, we have a own team, but we have a separate team for you as well. It's very easy for any artist or any band to register. You just have to go to any one of the social media platforms and our criteria are listed over there. Now, as the project has been named Grassroots, Meghalaya Grassroots, so we are looking at grassroots entry levels as well. We're not just targeting seasoned musicians, we're targeting grassroots level entries as well. Just to give you an example, in the Jatya Hills, we did a show in Shangpung, in a school. I was so surprised that there was a school, that there is a music school in Shangpung, and the principal over there got through to us on social media, and we had a kind of a little program for them, and 28 to 31 students performed that day, all at the grassroots level. So that is where the project starts, and we try to build up. So if you want to register yourself, the procedure is very simple. You go to our social media page, we have to enter a video of you performing a live video, not an edited version, because we need to gauge your skills and your so that we can place you at a certain space. So you need to enter your video entry, your details, and very basic stuff about the band and info and all that. And the guys, Radim and Ian, and even Jeremy himself, they handle these artists. They go back to the page, we check those pages on a daily basis, and then we get back to the artist. And after a tender process,
it has come to Opus Productions, and we are the team that is running the season 2. Season 2 has gone, we are almost through with season 2 as well. We will be wrapping up a season sometime in September or October. Now, a few reasons why we have called for this press conference. First being that there is an announcement that we would like to make from the management side with regards to the progress of MGMP Season 2 and the plans that we have in store and the tie-ups that we have made, which will be presented by Jeremy, who's one of our coordinators in the team. After which, as you can see, this is to the press people, you can see that we have a lot of artists here who are part of this conference today. The reason we have specially invited these artists is so that the press fraternity gets an opportunity to interact with these artists personally on a first-hand basis, so that you get a clear picture of how the project has been implemented, what are the pros and cons of the project, how far have we gone ahead, what are our future ideas, their complaints, their, if there are any setbacks that we've had. All these things can be addressed directly, and you can talk to these artists directly, say, give or take, when we're having tea or after the conference is over. Drive you guys, it'll drive your passion towards music a lot more than it already has. And so the announcement that I want to make over here right now is that MGMP is tying up with Hard Rock Cafe India. So if the artists are selected by Hard Rock Cafe, MGMP will be supporting their whole journey towards a tour, an actual tour at a few of these Hard Rock cafes at different cities in India. And we from MGMP have been doing a lot of shows, and we've seen a lot of progress in the quality of the artists. Some of the artists are mind-blowing, some of the artists have really, really good potential to go out there, I would say even to an international standard. And with that, we want to push them forward towards getting to that goal, because we don't want them to get stuck in, in Shillong and just playing shows the same way that they have always been doing. We want them to have an experience of playing to a different ground, a different place. And what better way is there than playing at Hard Rock Cafe, which is a very reputed brand. And what we've done is we've tied up with Hard Rock Cafe. One of the guys at Hard Rock Cafe, his name is Rakesh Joshi, he's the one in charge of the event. So he has given us a few dates on the calendar, and starting this Friday, we've actually started the project. And the first band that's going as part of this initiative is Thunder's Cave. I don't know if you guys are familiar with the band. Terrific band, terrific metal band. And Hard Rock Cafe has chosen Thunder's Cave to start this tour, and they'll be starting, their show will be on the 2nd, which is this Friday and 3rd Saturday. So Friday they will be playing at Chennai, Hard Rock, and then right after that they move on to Bangalore on the 3rd. So that should be the kind of news that should drive all our artists to that stage where they'll be like, oh, I will also have that chance, I will also have that opportunity to go out and play outside of this state and represent this state and show the people of India that we are also not kidding around when it comes to music. We have music in our souls, and we have a message to tell, and that's why we encourage all of our musicians to keep at it with perfecting your craft, keep at it with writing your own songs, writing your own original music, and the work will show, the work will give you results, and not just the shows over here in Shillong, but from the very small shows of doing busking shows, to cafe shows, to special gigs, all the way to shows in Hard Rock. And who knows, maybe after Hard Rock India, we might even get the chance to tie up with Hard Rock Southeast Asia, which would be a huge plus considering their openness to Western music as compared to mainland India. If you guys have been following
there's a lot of South Asian bands that are amazing, that are doing the same things that we're doing over here. They have a very good sense of music and a good sense of style, especially when it comes to Western music, which is what most of the musicians here in Geelong are, doing. And so with that, I would also like to add that the selection process for this, it starts off with the band having enough content, having enough social media presence for us to send to Hard Rock, and the management at Hard Rock will select the bands. Ka IAS lasay team kabade kawen na ki team kabana kasnong nongkrem kabawan ra ya kilat jing kamailing baki social media kalayo ban aya ka awareness program hapo kasnong nongkrem haka arpusan terik banay banyo arhajar arpusaw ha youth cultural center kam community hall yo persing nongkrem. Aga tega program lawan ban yesim benta lagi babon kinong shong snong na du kinong kit kam snong kinong hikai school bat ki kena samla ki bana ke snong nongkrem bat ki thai mamarjan. Lapan ya ketika awareness program da way na ki dekat ketika tim uba BD son warba bat layo ya kajing batai bat pensyai sepang karukom trekam bat rukom kamai na I samla la seihun karngi ibalong I marketing manager bat uba empower warba ibal along kum I intern assistant jong ketika company. Layo ruban ai kajing ais ngam ha sak kendai ngut kit khat ketika tim ki bala trai sitam bat yo ya ki kedan maper lengba ketika company. Stein IAS was formed in 2013 through the merger of Stein Plus Partners Brand Activation and IAS B2B Marketing, and has been named Agency of the Year by Anna Business Marketing 8 times in the past 10 years. IAS India Advertising Limited, IAS HA, is an advertising agency under the IAS Group. The group was established in 2015 and is world renowned for its creative and efficient advertising and promotion services. One of the world's largest advertising agency networks. It operates in business centers in major cities and extensively recruits world-class multicultural talent. The company's business covers the world. Dan kami memang itu bahkan teman-teman langsung like, subscribe, isi screenshot, ayo besar. Toh bahadu, shop. Lalu juga tak semua itu kan buat orang benar. Dalam hadir mengayo bahawa dia sokar merasa yang pada kata yo macam ba. Dan ini paklah hadir yang di members habis dia kata. Wah, nama dia selama kita bercakap dengan dua, jadi mungkin kita bercakap dengan dua. Kita kenal ikon ada kegiatan ada kegiatan balik ikon si cakap dengan dua penyerap betul video. Kata kalau orang orang saya mau bah di depan dah kasih dia kau dengan rasa bertanya dia kata. Dia kata itu saya di sana ngomong isang susu bagi siya orang dah. Kau ini keilian, kau ini akam. Nomor pertama ada ile tas sangat. Coba ilian, kompeni yang seakan salas. Kayak ini pagi ini terjadi tas, terlalu jauh itu dan nanti kami orang tadi yang terpisah. Kami kilai sampai tunggu kan, nomor berapa kau ini keilian kan. Dan nangis cepat, ada ini tas, implementasi. Kau yang habiarap, kau yang habiarap. Tambah ada ini berpun lagi ini. Lagi pun ini mafun, ini iya, kami lihat, kami cerita. Ada ini ada kau yang ke akam, inci yang dah, switch lagi ini. Ada ini kau yang ke akam, switch yang kau yang ke ini. Tambah company yang lain las, bagi yang lain nak. Yang lain cakap kemudian kita akau ini. Jadi ada company galap dan saya kau yang cakap.
Maksudnya dengan penting apa tas lah dari kalau kecil. Yang paling tas dengan kalau kecil. Thank you so much for for guiding our team, especially to Lase. And today we are presenting this momentum for great success and hard work. So now I request one of our further members who are here today to come forward to have awareness moving through. Thank you so much, Matt. Thank you for your kind support and guidance. I promise I will follow your guidance. Haswa bangin penkun no ngin ya pai biang skimat ki bakong san sashisian. Pentian smai Chief Justice Yaulat Patmai ka Jila Meghalaya. Dawa ka KSU ban penpau ya ki marks jong ki bayakun MCS MBS bat QA. Sedang ka jing ya ki baklam puts ni ka AMS AANTSA. Barok ki MLA kin yok bet ya ka skim wala ki syutia hagiang ong ba sanbo. Haunai luar an sedang ka jing penrungkam yaki home guards ong menteri. Dah ka shiti pa ka KSU syaka DC barung latlan ki Bangladesh hadanga. Bat kiwe dek kubur. Badak itu ngilapoi syaka bakut jong ka ni ka tuk kubur. In saya syambiang bat pihak kawe pat katayo. Kublai sibun tiasa.